byinshi agakwibika mu mutima wawe. Hallelujah. Amen. Bahona rintuye ntabwo ariho gituye. Yesu yaranyimuye ntabwo ariho gituye. Ayiwe narintuye ntabwo ariho gituye. Yesu yaranyimuye ntabwo ariho gituye. Ayiwe bahona rinuye ntabwo ariho gituye. Yesu yaranyimuye ntabwo ariho gituye. Haleluya. Amen. Abimutse nanje muhimana icyubahiro. Walio mama kama mimi mpeni Mungu heshima. Bwana watasifiwe sana. Amen. Ndashima Imana umunsi nguyu. Anashukuru Mungu kwa siku kama ya leo. Kuko Imana yaturinze iminsi yo kubaho kwacu. Kwa Mungu ametulinda. Tukaba tukiriho kuri uyu munsi wa none. Tunga tunaishi mpaka leo. Kuri tariki y'uyu munsi. Mpaka tarehe ya leo. Tukaba tugihumeka umwuka Imana yaduhaye. Tunapumua pumzi kutoka kwa Bwana. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bwana wetu apewe sifa. Mu mazina nitwa Byiruka Evariste. Kwa majina ni kama mmemsikia. Ndi umugabo ndubatse. Evariste ni mume, ana mke. Mfite umugore n'abana bane. Ana mke mmoja na watoto 4. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Haleluya. Amen. Bari batatarika Imana yampaye ni wakati Imana muyimbere icyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ngiye umunsi ndanezerewe cyane. Siku ya leo anayo furaha tena. Nezerewe cyane Imana yabanye natwe umunsi wese umunsi w'amasengesho. Anayo furaha tele kwa kuwa Mungu amekuwa nasi Abantu mutaboneka mu masengesho kwa gatandatu. Watu msionekana kwa Mungu. Hari ibintu muhomba byinshi. Kuna mambo mengi mnayahomba. Haleluya. Amen. Hari ibintu muhomba byinshi. Imana izabafashe muri mubona kamara amasengesho. Munacho kivuko. Haleluya. Kuko tubonera imbaraga ikomeye. Tubonera imbaraga y'Imana. Kwa maombi kunapatikana nguvu kutoka kwa Mungu. Kandi ni Imana ivuganira natwe. Ndipo kwenye Mungu anaponena nasi. Haleluya. Amen. Ndashima abayobozi b'itoro rya Shalom. Nashukuru viongozi wa kanisa hili kubwo umurimo ukomeye bakora. Kwa kazi kubwa hii wanayoifanya. Kandi bafashijwe n'Imana. Na usaidiwa na Mwenyezi Mungu. Imana ibahe umugisha. Na Mungu awabariki. Kandi abashimira kuba batekereje yuko muba guhagarara imbere yanyu kugira ngo bageze ku byiza by'Imana. Nashukuru kwa fursa hii ya kusimama mbele zenu. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Haleluya. Amen. 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 Ndashima Imana kuko aho narinduye sogituye umunsi wa none Imana yaranyimuye ndetse aho n'uyu ngubu Imana yahakize. Nashukuru Mungu kwa kuwa alipokuwa naishi zamani si angali hapa. Mungu amemhamisha na nashukuru Mungu. Haleluya. Iyo nibutse ubona ari niwe kera. Anapokumbuka ya zamani. Iyo nibutse ibyo nakoraga kera. Anapokumbuka aliyokuwa akiyatenda zamani. Bazimana ngo yaciye iki? Anauliza Mungu umenilipisha nini? Ni iki cyatumye Imana intoranya kugira ngo mbe umugaragu wayo? Ni iki cyatumye Imana intoranya kugira ngo ndi ijambo ryayo uyu munsi bamambe bagaze imbere y'itorero mbwiriza ijambo ryayo? Swali ni kwamba kwa nini Mungu amemchagua ili leo apatikane akinena na Mungu? Imana ishimwe kuko yabikoze. Mungu asifiwe kwa kuwa alitenda. Kandi yabikoze nk'Imana. Na Mungu anafanya kama Mungu. Kandi namwe ndabasaba kugira ngo namwe mwimuke. Na ombi ni kwenu nanyi. Imana ibimure. Mungu aweze kutuhamisha. Imana ibimure ibavane mu bikorwa
by'isi. Mungu atuhamisha kuko yitegereje nkareba nkabona isi igiye kurimbuka. Tunapotazama dunia inakaribia, ariko nakitegereza nkabona abantu bacu bose barasinzire bibereye mu ijoro ry'isi. kuna kwake naona watu wetu wanasinzia, wako kwa mambo ya dunia. Bintera agahinda gakomeye Na inamletea huzuni kubwa sana. ariko ndababwira ngo isi igeze ku musozo. Akina na wasihi, dunia inakaribia kuisha. kuko ibyahanuwe kera byavuzwe yuko bizaba nibyo biri kuba uyu munsi wa none. Yaliyotabiriwa tangu zamani ya kwamba yatakuwa, kera byaravuzwe ko ishyaka rizatera n'ishyaka byarabaye. Zamani walisema eneo itavamia ingine eneo yote. Byaranditswe kwanza b'imitingito y'isi, kwangana kw'imiryango, kwangana kw'itoroka byarabaye. Imetabiriwa ya kwamba kutakuwa mtetemeko wa ardhi na kutakuwa watu kuchukiana, yote yamekaribia. None igisigaye ni iki? Je, nini nayo baki? Mu byavuzwe byose ni iki gisigaye? Katika yote yaliyonenwa, igisigaye nuko dutegereje Yesu ukaza agahagarara ku bicu, agahamagara amazina y'abera twarangiza tukigira mu ijuru. Tunachotegemea, tunachosubiri ni kumtazama Yesu akisimama kwenye mawingu, nasi tunakuwa karibu kwa kumwitika tukimfuata. Kutazajyayo ni igihombo, kutazajyayo ni igihombo, kuba warasenze ukaririmba kandi ugasigara. Kutazajyayo ni igihombo, kutazajyayo. Haleluya, mena kutazajyayo ni igihombo, kuba warasenze ukaririmba kandi ugasigara. Kutazajyayo. Amen. Haleluya. Ikiwa umeimba, umeingia kanisani, umefanya kazi za Mungu, lakini siku hiyo usipatikane huko. Kuba warasenze ugakoresha imbaraga nyinshi, kuko umeomba, kuba wararirimbye ugasirimba nk'uko ukabona gatusirimba hanga, umeimba umechezea kama vile tunacheza, ariko umunsi wagira wo kwimurwa ukabura. Siku hiyo ya uhamisho ni igihombo gikomeye. Lose kubwa sana. Ni igihombo gikomeye bene data. Igihombo kikubwa. Kuba narahagaze ahangaha nkabwiriza nkigisha, nkakoresha imbaraga mu kwigisha abandi, barangiza bakagenda ngenda sigara, ni igihombo. Kuba umesimama hapo nafundisha, wengine wanaenda wewe unabaki, ni loss. Haleluya. Amen. Nakoresha umwanya mutoya cyane, atatukisha muda mfupi, ariko muri uwo mwanya muto nikukoreshe, kwa muda mfupi reka mvuge kuri uyu mwami bita Rehobowamu. Anataka kuongelea mfalme Rehobowamu. Uyu mwami Rehobowamu ubwo imiryango 12 ya Israeli yari imaze kwigabanyamo kabiri, Rehobowamu yari impunzi mu gihugu cya Egiputa. Huyo mfalme alikuwa mkimbizi kwenye nchi ya Egiputa. Rehobowamu Imana imutumaho intumwa, iramubwira ngo va mu gihugu cy'ubuhungiro uze mu gihugu cya Israeli, uze ubu mwami w'ubwoko bw'Abayuda. Alipata ujumbe toka kwa Mungu akisema toka kwenye nchi ya Misri kuja kwenye Israeli, kwenye taifa la. Mumvugo kwa Imana yakoze ko kumwimura ava muri Egiputa aza muri Israeli. Tuulize safari ndefu Mungu aliyoitumia kwa kumhamisha toka kwenye amaze kugera muri Israeli y'ingoma y'Abayuda, kuko Abisiraheli bandi bari bamwe bari Samaria. Haleluya. Alipofika arangije ingoma y'Abayuda bari Samaria. Mmoja wao walikuwa Samaria, lakini alipofika akakuwa mfalme. Ariko urusengero rukuru rwari Yerusalemu, na kanisa kubwa lilikuwa Yerusalemu. Aricara aritegereza amaze kuba umwami, aravuga mu bwoko bwose bwa Israeli buzajya bujya gusengera Yerusalemu. Na alipokuwa mfalme akaangalia akatazama, kaamua taifa la Mungu wote wakuwa wanaenda kuomba wapi? Kwenye kanisa liko. Arangije yigira inama. Baadaye akashauri mwenyewe. Amaze kwigira inama aravuga ngo reka nubakire Imana kutunuka kw'imisozi yose i Samaria. Acha nijenge hekalu za Mungu mahali kote kwenye milima ya Samaria, kugira ngo Abayuda batazongera kujya i Yerusalemu, ahubwo bajye basengera bugufi kugira ngo batazamucika bagasanga abandi. Ili Wayunani wasishike safari ndefu za kwenda huko, bali wakuwe na yaombea mahali wanapata. Arangije Imana imutuma abahanuzi. Baadaye Mungu akamtumia wakohani. Abahanuzi umuhanuzi amugeraho amusanga ku kabuga ka mbere ku musozi. Wanabii wakamfikia asanga ari gutambirira izo mano yubakiye ku musozi. Akakuta yeye ana abudu miungu
injengea kwenye. Arangije umuhanuzi akihagera igicaniro yari yubatse gisadukamo kabiri kiraseseka. Walipofika eneo aliyokuwa amejenga ya mazahaba ikapasuka mara mbili. Arangije amutunga ukuboko ubwo yakugutunze kakaboko kuguma gutyo nako kogiye guhina. Aliponyosha mkono na mkono yake ikabaki huko, hakuweza kuikunja tena. Haleluya. Amen. Hicho cyari kimenyetso cya mbere. Hiyo ilikuwa sinya ya kwanza. Ikimenyetso cya kabiri umwana wararwara araremba amera nabi cyane. Sinya ya pili ama alama ya pili mtoto wake akagonjwa sana. Amaze kurwara yirengagiza yuko muri Israeli hari Imana ikiza. Alipogonjwa sana yeye hakukumbuka kama katika Israeli kuna Mungu anayeponya. Arangije ashuka umugore we ngo yiyoberanye. Baadaye akamshawishi mkewe ashigeuze. Aramubwira ati umugore wanjye yiyoberanye ugeriye ku muhanuzi. Shigeuze na mwendee nabii. Aramubwira ngo nugerayo ngo mumbarize uti na ukifika uniulizie nabii, ese umwana wanjye azakira cyangwa azapfa? Uliza nabii, je, mwanangu atapona ama atafa? Haleluya. Haleluya. Umugore aratemera aramubahiriza arangije ariyoberanya. Ariko ngo wihindura undi muntu utamugaragara ko uri umugore w'umwana. Na mke alitili mume isionekane kama ni mke wa mfalme. Arangije ariyoberanya ariko akigenda marayika w'Imana asanga umuhanuzi. Na alipokuwa safarini akienda aramubwira Mungu akamwendea. Aramubwira ngo umugore w'umwami araje kandi yiyoberanyije ariko ngo ibyo uri bumubwire ni ngewe uri bumubwire. Akamwambia bibi mfalme ameshigeuza na utamtambua, lakini utakayo nena umwambie nitakayokuambia ndio umwambie. Haleluya. Amen. Muzi byamubayeho. Je, wajua yaliyomfikia? Umuhanuzi yaramaze gukura atakireba. Nabii alikuwa yarashaje ayakuze cyane atakirebesha amaso ye. Nabii alikuwa mzee na hawezi kuona. Ariko umugore agihinguka mu muryango. Mke alipokuwa anatokea kwenye mlango aramubwira ati mugane hobomu we injira nakubona. Akamwambia Madame Eloboam, karibu ingia. Arangije aramubwira ati kikuze nyinacho nakimenye. Na kinachokuleta mimi batalikotega matungu kw'Imana ikubwiye. Lakini tega masikio vile Mungu anataka kwa anasema kwa. Uwo mwana urwaye gupfa ko azagira gute? Azapfa. Mtoto ambaye ni mgonjwa kufa. Kandi wowe nyine ni uzashingurwa na Israeli bazamuririra. Na yeye atazikwa na taifa la Israeli watamulilia. Ariko abandi bana bose bazagwa mu murwa bazahibwa n'imbwa. Lakini watoto wengine watakufa kwenye watafia imbwa ndizo. Abandi bana bawe bazagwa ku misozi bazaribwa n'inkomboro zibamare. Watoto wako wengine watazikwa watakufa. Ati kandi nzatsemba inzu ya Rehobowamu yose nta n'umwe nzamusigira. Na kwa nyumba yako yote hakuna atakayebaki, wote watafariki. Kubera ko yoheje ubwoko bw'Imana gukora icyaha. Kwa kuwa umeongoza taifa la Mungu kuyatenda yale maoni maovu. Haleluya. Amen. Ngicyo ikintu cyo kwimura Imana mu mutima w'umuntu. Ndiyo azabu. Warangiza ukaniyoberanya ukigira undi muntu. Hiyo ni azabu kubwa. Ukagira ngo ijisho ry'Imana ntiri kubona. Wewe unafikiri Mungu akuone. Cyagihe wabitekerezaga mu mutima wawe. Muda ule uliofikiria katika Mungu Imana yarakureba. Mungu yeye anakuona. Cyagihe watekerezaga gucumura. Ile muda unayo. Cyagihe watekerezaga gushirizwa ku mukayimo. Ile muda ambayo unataka kutenda. Cyagihe wagambiraga mu mutima wawe ko mwene so. Ile muda unafikiria kutenda mabaya Mungu Imana yarakubonye. Mungu tayari amekuona. Haleluya. Amen. Ariko hejuru ya byose dufite Imana ikiza. Lakini juu ya yote tuna Mungu. Haleluya. Hejuru ya byose dufite Imana ikiza. Zaidi ya yote tuna Mungu ambaye anaponya. Amen. Amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu arakiza. Kichwa cha maneno kinasema Yesu anaponya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Yesu ubwo yakizaga kera nabo baracyagira gute? Aracyakiza. Muda ule Yesu alikuwa anaponya, hata leo tuamini ya kwamba angali anaponya. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Tuingie katika maandiko matakatifu. Amen. Amen. Reka tusome muri Marko 2 duhere ku murongo wa mbere. Kitabu cha Marko 2. Kitabu cy'umuhanuzi Marko igice cya 2 duhere ku murongo waho wa mbere. Aravuga ngo nubwo hahise iminsi
asubira i Kaperinaumu. Bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateraniraho buzura inzu, barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu bane baheretse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye. Basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kuhapfumura, bamanuriramo ingobyi ihetswe icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Amen. Amen. Aramubwira ngo ibyaha byawe ugize gute? Aramwambia dhambi zako. Ariko mbere yuko mubabarira yaramaze kureba mu mutima areba kwizera kwabo. Na mbele msamehe aliangalia katika roho yake akaona vile anavyoamini. Icyatumye abona kwizera kwabo ni ukuhe rero? Nini iliyomletea kujua kuamini kwao? Abo bantu bari bahetse icyo kirema. Watu wane walikuwa wanabeba huyo mtu. Ariko kubera ko inzu yari yuzuye abantu nta hantu bari bunyure, kwa kuwa nyumba ilikuwa inajaa watu na wakuwa na bahitamo kurira inzu bajya kugisengesha inzu. Waliamua kupanda yule ya nyumba. Barangije bapfumura hejuru y'inzu aharingane naho Yesu yari ahagaze. Walipokuwa yule ya nyumba wakatoboa eneo kwenye Yesu alikuwa anasimamia. Yesu arebye hejuru. Yesu alipotazama yule akaona wametoboa. Abona bari kumanurira mo cya kirema. Anaona wanashusha kilema. Haleluya. Amen. Arangije avuga kwizera kwanyu. Akatazama akasema, nimeona kuamini kwenu. Haleluya. Ibyaha byawe ugize gute? Dhambi zako. Ntabwo yamubwiye ngo uburwayi bwawe burakize yigendere. Yamubwiye ngo ibyaha byawe urabibabariwe uyu munsi wa none. Kumwambia unapona wenda pana, nimwambia dhambi zako unasamehe. Haleluya. Amen. Haleluya. Uwo Yesu wakizaga icyo gihe nano baracyakiza. Huyo Yesu aliyokuwa anaponya muda ule na mwemerere uyu munsi wa none. Hata leo. Mwemerere uyu munsi wa none mubwire ngo ndakanyiza. Leo umwambie Yesu ni mubwire ngo byaha byanjye ubibabarire. Mwambie Yesu dhambi zangu nisamehe. Uko yari ari kera na n'ubu ni kwa ari na n'ubu aracyakiza. Alivyokuwa jana, leo na milele ni huyo. Amen. Amen. Yesu wari uriho kera, ndabahamiriza ko na n'ubu mwarashaka imirimo n'ibitangaza. Nawashuhudia kwamba Yesu aliyekuwa zamani, haleluya, na leo anafanya. Mu bantu twari turi kumwe mu masengesho ya nijoro, tulikuwa nao katika maombi ya usiku. Imana yakoze ibitangaza. Mungu alifanya maajabu. Imana yakoze ibikomeye. Mungu alifanya makuu. Ku bantu bari bahari bakitegereje babibonye. Mungu alifanya makuu waliokuwa wameona. Niyo mpamvu ndi kubabwira ngo mwacitswe byinshi. Na hiyo maana nawaambia wasio, iyo muza kuba mwahabaye namwe mukabona kuri ibyo byiza Imana yageneye abari bahari. Ingekuwa heri nani muwe muone maajabu ya Mungu. Haleluya. Amen. Ariko ngo umunsi nugera, siku itakapotimia wo kuza kwa Kristo, kuja kwa Kristo, n'abazaba bajyanye ku buriri ari babiri, watakao wanalala wawili, umwe azagenda unagire gute, mmoja ataenda mwingine abaki. Abazaba bari mu murima bari guhinga ari babiri, watakuwa kidima, umwe azagenda unasigara, mmoja atabaki mwingine abaki. wenda bazaba bari kubendera ku rusyo rumwe, watakao wakisiaga kwenye chuma cha kusiaga wakiwa wawili, umwe azagenda unagire gute, mmoja ataenda mwingine atabaki. Ndizera neza nashidikanya ko iri joro Yesu yamanuka abari biteguye twatanga mu kibazo cya kuzamu. Naamini Yesu angelifika jana hiyo tukiwa kwenye maombi, Yesu angelifika. Haleluya. Wange. Hari imbaraga bene datareka babwire. Kulikuwa nguvu. Ndabibakumbushe kubutaha namwe muzahaboneke. Anawaitisha na nyinyi muda huu. Haleluya. Yesu wakizaga abarwayi ba kera. Yesu alikuwa anaponya wagonjwa. Na n'ubu izo mbaraga ziracyahari na bugingo hata leo nguvu zile zingana. Na n'ubu aracyakiza. Na leo anaponya. Haleluya. Amen. Ariko abonye kwizera ko bari bahereza kiriya kirema. Alipoona imani ya wale walikuwa wanabeba mlima. Ntabwo byari byoroshye kurira iyo nzu. Haikuwa rahisi kupanda nyumba. Ariko bakoresheje ibishoboka byose kuko bari bazi ko Yesu arimo. Walifanya nguvu. Barurira. Kwa kuwa na Yesu wako ndani. Ntibatinya no gusambura iyo nzu. Ahari ntibatinya yuko bagombaga no kubagirira nabi. Hawakuogopa kubomoa nyumba ya watu. Walibomoa tu. Gusa bari bafite kwizera kwabo yuko
uwo bagiye kureba ari umugabo ukomeye. Walikuwa naamini yule wanayemhitaji ni mume yule muhimu kwa maisha yao. Ntacyo nyirizo yagombaga kubatwara na kimwe. Na hakuna chochote mwenye nyumba angeweza. Kuko bari bafite kwizera mu mitima yao. Walikuwa na imani ndani ya moyo wao. Haleluya. Amen. 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 Na imani icyubahiro bene data. Amen. Haleluya. Uwo Yesu agiye gukenera uyu munsi wa none. Huyo Yesu anakuhitaji hata. Arakenera umutima wawe uyu munsi wa none. Anahitaji hata roho yako leo. Haleluya. Amen. Nemerera umuhunganya mu mutima wawe. Mkubali katika roho yako. Nemerera ukingura umutima wawe gukomanga. Fungulieni mlango. Kandi ngo ukingurire uyu munsi wa none. Fungulie siku ya leo. Arinjira mu mutima musangire uyu munsi wa none. Ukimfungulia ataingia ndani mwako. Haleluya. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Niba ufite kwizera mutima wawe, na kama unaamini katika roho yako, araza atume muri wowe. Atafika akae ndani mwako. Haleluya. Amen. Nababwiye ko ntari butinde. Nimemwambia sitachelewa. Niba wemereye Yesu Kristo ugatura mu mutima wawe, kama unamkubali, niba umuhaye umwanya mu bugingo bwawe, kama unampa nafasi, hari byinshi aje guhindura muri wowe. kama unampa nafasi, hari byinshi aje kuguhindurira wowe urahanga Yesu wa none. Kuna chochote atakifanya. Hari byinshi aje kwibika mu mutima wawe. Kuna mengi atakutendea. Nemerera uhaguruke dusenge Imana. Nikubalie. Haleluya. Tuzikomba Mungu. Emerera uwo Yesu ushaka kugira ibyo ahindura mu mutima wawe. Uhaguruke dufatanye gusenga Imana. Ambaye ana uwezo Haleluya. katika maisha yako. Uko kwizera kw'abandi bahetse ikirema. Baradasifiwe. Bari bafite kwizera. Ariko kwizera kwabo kwabahindukiyemo gukiza uburwayi. Waliokuwa na beba mlemavu walikuwa na imani na imani. Haleluya. Imemponya mlemavu. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Reka duhaguruke dusenge Imana. Twarabibwiwe byinshi twese turabizi. Simame. Mumeambiwa kandi turabisobanukiwe neza. Na tunajua mzuri. Tuzi yuko Imana ari byose. Tunajua Mungu ni vyote. Kandi tuzi ko Imana ikiza. Na tunajua kweli Mungu anaweza. Kandi tuzi yuko Imana ishobora byose. Na tunajua Mungu anaweza yote. Kubw'imbabazi zayo zikomeye. Kubw'imbabazi zayo zikomeye. Iravugana nawe uyu munsi wa none. Niba uyemereye mu bugingo bwawe, ibyaha byawe urabibabarira. Kama unamkubali siku ya leo. Amina Yesu. Dhambi zako leo. Haleluya. Amen. Bwana atasifiwe sana. Amen. Niba umwemerera ukamuhaye uruhare runini mu bugingo bwawe, kama unakubali kujitolea kwake katika maisha yako, ibyaha byawe urabibabarira. dhambi zako utasamehe. Kandi n'uburwayi bwawe burakira. Hata magonjwa yako kubwo kwizera kwawe. Kwa imani yako. Reka dusenge Imana. Acha tuombe Mungu. Data Mana ushobora byose. Uri Imana kandi urakiranuka Mana. Data uko uri kera na n'ubu uri kuri. Ntabwo wigeze uhinduka. Ntabwo wigeze Uwiteka itariki z'amabanga kumva bawe. Turagusabye kugira ngo umanukire muri litorero Mana. Turakwingize kugira ngo uze muri Shalom. Data uhindure ibyanze guhinduka. Tuzi ko ariho turebera aho tutabasha kureba. Data tuzi yuko Uwiteka twizeye. Data waduhindura n'abazima nawe. Haleluya. Turagushimiye Mana. Data ngo turi muri twebwe uhindura imitima yacu kandi ubane natwe. Ubwoko bwe buri imbere yawe Mana. Data Uwiteka bakinga imitima yabo kugira ngo uzuture muri bo kandi ubane n'ab'isi kubaho kwabo Data. Tuzi ko ushobora byose rero duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Icyubahiro n'amashimwe ni ibyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo Mwami. Amen.